welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmeline, bringing to the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Father's Knee Catholic Church leader remembered in Malta. KSU Northside Circle receives new leaders with new responsibilities. From Jarasi Youth and Cultural Sports Club glorifies students who excel in SSLC and HSSLC examinations. And death anniversary of Meghalaya celebration and hosting. And now the news in detail. In remembrance of Reverend Father Silvanus Ngilingdor, SDB, as a priest of the Catholic Church who hailed from Riboy, a spiritual guide, a bridge between God and man, a writer, a translator of the Word of God from English to Khasi language, the Vendrame Institute of Rural Training and Animation performed the cutting of the ribbon ceremony on the 15th July at Maupadang, inaugurating the statue of the great Father Sngi, in which Pinyat Singh's aim, Chief Executive Member KHEDC, graced the occasion. Witnessing and present in this auspicious occasion includes Father Barnes Mauri, Director of Vendrame Institute, Reverend Brother Albert Dakar, Principal St. Anthony's College, Amos Dua, fathers, men and women of Maupadang. Addressing the occasion, CEM KHEDC praised the works done and left behind by Father Sngi and how he was one of the pillars of the Catholic Church and the entire tribal community. He expresses hope that the later generation will strive to continue to search the knowledge from the works left by Father Sngi and implement accordingly. Brother Albert exclaimed that even if Father Sngi was a priest, he never fails to uplift the Khasi community and guide them to a wide path in strengthening their community as a whole. He added that Father Sngi was also a writer who had promoted the Khasi language in different books he wrote. His prayers were usually one that lightens the burden of the body and soul. Tuma fitip hi ba di rasmi dei dai ba ngarnong tau rabba jengkari khasi dan kia jengi ba iej bahai culture khasi ulaya le ka bala gi jinguru ban kenne sa e ka riti gusto jeng barim jengi unjula tho bon ki kot coba dei smang culture khasi ba goro ngi ti bigata ikata himla banden ka keting pada sini kan boro kai ketip boro kai tekunta ni kum ka sing solution ni sebuah ketuban pensanam ni keting tu diminta ke sini dah beli ni mod yang pada sini pada kini kayeng trap ni kebalong kata kishin juga riti khasi jengi no gua na printing atlet spang ke riti la jong ada tila yuat minta kena mafi yang trap sini mas congratulation on kendang te ngatarai ski wada nang kendang la bun di basna yang maaf dah minta ma ngatarai ski gidre jengi kit klet na ikar iya ka komsna yang pinondai lagi kadang isnak naik kani kan penyedai beras ni dia jangan umur beras ni yang penting mau yang borok diberi kawan sini tanpa para kasi penar ini bantip bila ke jonggali tiga stur aku berim kenti ke kultur jonggali nomor tag lagi jeng angnur ju pada sniru nomor bor kita im dan sahabat saya kumpulan ibu apa kita kata nama kita kamu dan kamba nagu kita jonggali bang panek sa ida tiga stur ya kata kalau dulu dah jeng kita jonggali borok boy ni stang de kene ka jing stang berep dengan teman boski suki banang ya seprang ini lah siapa nang kiu seprang banang yar kene ke kamu di tembang kita sini te so kemensi bone ban diang buram ya di si jangi badai museum juga district council jangi ini dengan semua nasibun di bapaknya juga pelaj port nang aktif tujuan seni berobor di semua teman sendiri ni semua bapaknya pun kata ni kamtam kerang itu nak pidai pada district council kedai kata keba bayi semua mereka biti justru jeng kasih jengi kita baik pidai beliau dan right person mah nak kita kedai ke function kita di sini dan ini kita komisi yang kita berdua ini bukan jarap ini untuk kita jengi tentang bukan culture kasih nah jengi isu meskipun kita berkata ini pun kata dokumen
Habakren hagani kesngi nakaliang usi em ke KHADC ula pertoshibo ni kimati tre kamjong fathers ngi ubala longru kum uwei ni kinong sandur amtang ya kabalang Catholic Henry Watt ya kajat benriu hibaro akawai kabawla no senyang haki babon ki benta Syo uloong bakajing tay ya kitiki artli kijing tay nam kalongkum kajing penting shan ya kajat benriu khasi hakum kini kapateng bamenta bat kan longru kum kajing penken mau ya kanam jong fathers ngi bat ya kathemme khasi Soban aingo item yang boleh try kerap la ibit yang hilang barok banyadan hakini kecaka yang ni po Bandrame Institute jongka balang Catholic so buram ye Father Barnes Mori i belak petip lang yang iban ya dan lang hakini kepot ban yo ban pendap ini way program ibaya day sahabat ka riti kedustur jungi pun kasih kara. Aku boleh kerpang iai pada Patrick, pada Festus Shadap, Kaptam Rui Brother Albert, Dr. Principal Jongka St. Anthony's College. Ibala keren lingkot bat layo jan baro ki kam siba pada segi boba idang dan ini kok selapat hai ila no senyang dia kerja kasih jungi bat kunju ikabalang bat ia kari berkowe dengan ai belai ruk kerpang ia jing dalang ki rirang ba kilong kume babu katkes i babu amas duya belong soda jong snom mau pedang ibadang shu dap ban syong thai debat yang hilang baro bat mentah kasngi aso kadeka kasngi ke jing kemen bat nganang yo mensiam shisha ka jing wan hang ni po Kenika Institute kamtam ban yeshim mentah di mengai ibu modul jong i late Reverend Father Sngi i belong way naki riurat pa takalong haka imlang kasalang sain hima sima haka balang bat hakari hibrokawe i kejingno senyang kejong i kamtam le sekumdo ba i persyang ban benek pensa ia kata kiriti kita seluruh kijongi bagi custom, ki culture, ki tradition kijongi dengan so kemen baha mentah sini dengan yok banwan ni pada leshi buan berfikir mau ini ru banyak lang but ni so tu ki kam jong i late Reverend Father sini ki kam ki ba buan baha bai i la ban contribute dan ban not senyang de nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ru mentah ngidang ye persyang ban kilat kunti kuno bangla si ban wat ban ai ki scholarship ki research scholar ki jongi ban ti benia ban ngam jeliu habi dei bakata kriti kedustur let's say ki jing treshtom jong ilit Reverend Father Sngi hakipol ba idang don sekan let's say dan ki materials ngenjin la kemen baha bangin ya don ke jing day but kabalang Catholic bangin yo iki materials la sikiba ki Father Sngi ko ba itang don la research shibun ki aka ki banlong kaspa ba haka jing tip nam ta kaja ke khasi ke jongi kamtam ya ka pateng ka banwan te ngai i ba nakaliang ka balang Catholic naso ban ai kumblei kerpang nasongo ba hadu mentah hababun ki program bakabalang kadon kamju klet activity kudustur te haman ki program ka judan ka cultural program haman ki event kini kitai ki jukin mau bet bandon ki cultural program desi kani ka penketik ya ka mensiam jongi kamtam ya ka pateng ka pemerintah ka ni ka generation ka pemerintah ka ba let's say kala duna bhai ka jingtip chapang ka jat penrefasi ka jongi nomor kata daw so ban ong ba kani ka jing yishim menta jongi ban se ban play ni motor saken mau jong ilet Reverend Father Sngi kan tingshan ya kari ka jongi bat kan tingshan hangi ki jat penrefasi kamtam ban penken mau ki kam ba i Father Sngi bo bai tangdan ko selapat thai ila no senyang ya ka jat penrefasi jongi debat kunju ru ngi hangi lendat kadang kini ke trap
kum kadak ban pensakan mau ia kat mei ke jinglong brio ke jungi kum kajat brio bangi ju ju sa hakini ki krap kani ru ka pen mau ini ba ngin ken mau le se ia kat mei na ingi mi nang bangin suku ban ken mau ia ka jinglong la jong se bangin long ki ba snoret ngin long ki ba ken mau ban ia ki la jong ban ia ia kari la jong ia kajat brio la jong kumbai late Reverend Father Sngi la batai de Brother Albert ba la de ye let's say bandan shakawi patka ri ka pertai de nama bai ye kajat brio idan de bat ni hani po Meghalaya de sai hisien na so komen meng yo ni kalat rikat hijin dan lang jong ki Father Barnes di bahet Economic Institute but nakal yang jungiru pada the council so ban ong bangin ai ka jing trelang bapi Economic Institute namar bangi I shisha bapia traishitom kumno ban wanra iki samla Economic Institute ban hikai iki ban pentip iki ban ai information iki habede kariti resto jumi de nakal yang jungiru ni kloi ban no senyang kanu ka jing tirap ke ba kidon kam sina kalian jungi kat ke bangila nak kalian ke council ni ru mentangi persyang ban treshibun ki kam ki baide ka titi ka stut ba kumju ban penim dia kena ke culture ke jungi datang kini kintian saya kisien boleh shibun boleh syajarmu ada patrick pada festus tapi saya DC kasih autonomous district council nga kemen bangan yang kemat pi sia ban ongi hangi Father Sngi la dei naka district boy ngaru na dei na district boy naka ju parish I Father Sngi long solution ngar na long solution ngasno kemen kata-kata ba I Father Barnes sil ai kani ka burong ye ini kada ifadar haka bordi dap kandai sina ila long Catholic but ila lestom banyak khmat puli but ila long solution but ila profess haka apun news nam but in the dap like news nam ila long ulendo haba ilong ulendo klemklet ya ka culture na jong is not tea but the political party is not tea but the yang khasi but ila kwa ya ka culture jom khasi bakan ya chakma ila long blendo bun sen habai ikren iknya bun ki amba I Father Sngi ban na kita ki lendo so blai jom kinyam khasi ila le itu stur kinyam da le bhai Father Sngi Father Sngi de scholar ubastan pun kente Greek Hebrew ki Aramai ila nang ila hikai nang tapa ila tho ki dictionary khasi to Aramai khasi to Greek khasi to Hebrew nadu ka Bible Catholic to ila tho Father Sngi pun ki kat ila tho bila ik ya ki jaj ben real jong bon nangi habang ilek pule sari parang iklat ki real jong insan o satu tingi pedlo ya la ka jing la jong Father Sngi kan le iwan phai pinda pedro apo ka stasyon yung pinda ped I Father Sngi pinlap bi spong ya la de I pong ka putoy I ra ka pla bala sinahi de ki real khasi bila yai na linti shalati ila le jingo ikibaduk ila le jingo ya ki bapang man barbot pinlap Father Sngi balang ba kemen mentaka Sngi habang ayeng na long principal jongka St. Anthony's College habang le ka PhD ngai buram ngai nam ye dei mai I habang kendu ye man barbot penken malano men pendat lano men puli men dap la jing puli haba men dap jing puli medon ka kibre lancha ndai tang bai I pet haladi bat ia le ban pensilor yang ni para niam khasi sisien pinda puli
Chapang ifada sngi idei ifada ban ningkong bawan ra coalition party of government dei mai bahang ki regional party ban ya wan lang bat ban sinai ka political party but iklam sha ban wan ya president ru idon bai kwa ya ka ban re bajang makan nya chakma aba pio por finally apo secret hat theological college finlap ya ka kot khubor ba thoi father si dong musa pin da puli pin yo pun ki di la tho pin da research ikita pin satep sapang ka history jongka ri jongi jongka ri khasi jongi katno i don benta bun sen lada i father khasi i father sngi perkhatang i kala ka jing imla jong menta ka sngi in shimdon show bat ni hangni ila de bandon haro ila la banlong cardinal bishop and the i don lang ban por bai khad i father sngi ubenreu ubayam bosnosi nashanya menta ka sngi ba spirit jong i father sngi ka don lang ban ka don hayeng bai yangi tengah kwa ban congratulate i father barnas kan mau your father sngi banga tingkat ngapai i father sngi ya i father barnas ka jing puli ka jing tho jing i yale ban bot din i father sngi mai i sisang i ban hot doctor bo dan atli PhD tengah na ai men semi father i father barnas bin le kan tam ba ni ru dan lang ba i ban kersham ba ka bi le ban bu nam yu ni ku so blai jongi ku bala ai la ga jing im ya ka solution ndai tang ya solution ya ka balang catholic but ya ka judgment day ka situ tangkat tahi na ai ku blai ban congratulate i father barnes ba father father patrick ba father festus ki dia dan lang ni na ai ku blai officer ba lawan ba la ai port ba tindak tak bless you. Khasi Students' Union KSU Nongstoin Circle on the 15th July organized a general election at St. Saviour's Hall, New Nongstoin, in which office bearers were renewed for the term 2023 to 2026. The meeting witnessed the participation of KSU members and the new office bearers, which includes Wilbes Wanyang, President, Cumming-Star Carson Teo, General Secretary, Copperfield Khardeu Sao, Vice President, Wandor Lang Nong Sid, Assistant General Secretary, Piralingdo Marbanyang, Organizing Secretary, Robert Khardeu Sao, Education Secretary, Shemlang Kharbani, Publicity Secretary, Griffith Jones Kharbani, Environment Secretary, and Batskembor Lang Wanyang, Sports Secretary. The new office bearers were confirmed by the President of KSU Senkme, Samla Lombok Starwell Marngar, who also led the oath-taking ceremony. Khasi Students' Union bat lamba juga ya kali cak demokrasi lamba bujui bat bujui jumpa menyebut langsung di tangsi kita bagi ya pentamai ya kita kecikri bujui nam tabi tenrong ya kita langsung kan bagi nam penskem penting ada dari bagi jelong kita wayusona tenrong ya kalau po KSU batang KSU ya kali bakajat tu bakoi sama John sama percaya ke perso ya di cengkren di cuki patikiman ya di dol hasilnya di cengkrekam John KSU kan super gemah wifi ba kini kita tahu tadi kisah ba KSU kalau turun macam cengkren kan soto kena sebut kita cengkren babu tak cekli apapun pak kita. Menjadi miskan bagi ini kuning kujulok kasting berkuat. Kepada yang kata maulid, kepada yang tak ikhtiar, nam taban tei yang kecai dari akan tinggi badai.
taibat yang jadi dari kami di Alaska. Tiang din kami tam sama agama punya tapi pada kepada menteri film juga bisu. Kerana jika di jumlah kawai keski, man kawai kawai keski jumlah hot jumlah pada jumlah bisu. Ia akan di jumlah orang. Ia akan di jumlah Asia. Ia akan di jumlah tentu. Bad ia akan di jumlah Isya kita kadai kami nak tahu sih. Kami bikin maklum perkembangan dia kita popular nanti. Isya nanti batanya besar kantam pensekian jauh berpangkat. Jarasi Youth Social and Cultural Sports Club on the 15th July venerated 6 students who have cleared with good marks in the SSLC and HSSLC examinations 2023 and who had brought glory to families and the region. The youth group presented the students with mementos along with cash as a mark of remembrance and encouragement to other young people. Jarasi Youth Social and Cultural Sports Club also venerated Joe Franklin Nongrum, who came first with distinction in 2 subjects and is the first student from Riboy College to have received first in Commerce stream. Present in the occasion includes Magdalene S. Maulong, MDC Umsning constituency, who graced the occasion along with Lancius Aimley, Headman, Morris Lingdor, leaders of the youth group, which includes the president, Ban Bhabok Marbanyang, and others. Magdalene S. Maulong, addressing the occasion, expressed her gratitude to Jarasi Youth Social and Cultural Sports Club, who had taken the step to organize the program, and she urged young people to continue working hard and study hard to reach the desired goals. Barangkali kapor na shimya kapabuk siar menyatu lem shepi. Kinong shong haringkat kajingnon ringkal na jompi. Baik ke kapapila snow yang kapor yang kapapila hat na shiti baka memorandum yang kajingnon kam ke jompi kinong shong. Bat plemper hakatu kajangin na layo at pendrum yang toilet hangi hashnong. Ipo bakal pilih bagi kajingnon snow ke jompi. Ya kepada mensi ke jangan ke dong yang lama ke MDC ke jompi ngadon kam banwa kilat kilenti kumno ban kentiu ya kisnong kathau kasni ka bakamen ya ka kum menta kasni ka seng samla kala shim ya ka sin jam ban belong ya ka program ka basmong tanan ka program ya ka bala ithu kerpang ya ka contribution lani ka jinge ha jadi kun samla Niemla berlen niem ha juk competition ke GQ stat ke babuan kilian ni school tu sha ke jingnang ke jing start ka long ke bashisha ke badan kam ke juk ke pol pemerintah ni school tenar barangkalian jadi seng sama ke shim yang ani ke seni ban ai award ye pi ke burau ru kaya ban college ki kemi ki pa ki principal ba ki long ki kai yang ba ki long ki kemi ki ba Niemla ban ai Klam dah kenal, nak kata kini kemana? Kibara kerja mereka mensir nak kata jompi. Kibla penang penstart ini kikun, yang apa piok apa dengan kesin jam berdon hak dengan kesini. Kejing ai kublai kalau pak itu kibra don, hak school kemudian kejing kuliah ke jomki. Ngidon kam ban ai mensir, kumla keren benda iran bashnong. Ngidon kam ban len lagi. 3 shitom 3 minut. Habagi 3 shitom 3 minut. Kelentep niyo ay tau so sa jinjo. Kumo ka clear haray mo. Education na nagajing nang naging start ng tau shabi. Nang ta kalaway jong kajak benriyo. Kalaway ka jongki ya kapabila banyang ikikijak na jong. Banseng sengjam. Hagajuk ka puan pendap pendiang yang ayeng kesem ke jongki. Pati mapi kita ki architect na kabanta kalawe dan kada cingin ke jompi wat nong kita ki pampantat ban kulit ang sitan puang ban ong kelam yang nakap tu Henry hidon kam ban berkat kabat ni ong kada kalawe mo kala syai kada sisi hidon kam ban tresh top na do hidon kam ban prat lendi hidon kam ban ai mensir na kabata kitu pat ki prasama kita don ke jipuli Niemla balen ba haki board bamenta bun ki jing penshoy haka jinya lendi kum ki brio ni ngok teng haka ba bun ki yang tehendrai di dalam kampan kum ki brio kum ki nong yang shnong kum ki seng samla
bat gilong kami gilong pa tongin syem ke jing ba kli ala dia begin long kita ginong sandur ginong berwandur mata ki baro bat ni semua tu syai abidana skulu waju amba lesi kelabiang ketua yang Henry berak belai ku biarap ini tungki bayarap ini ni hapat sedang ladi kanu kakam kanu long kababet kabarenti kababet kababiang ladang mangi ni syem ke jing ba kli ladang mangi ni syem kia yang kanu kakam ingin scam ba wat ki kam Shillong wat kidu ki kam jik seglong ke meki viur ni don kam banyak terila ni don kam banyak ai mensim ba kam tam ye pi ki kon samla lada pi kwa balawe ki jom pi berkenan wat ai bin mantan pidi bandon kata ka bat ambition kajik berkat dan orang Shillong doktor klem pulih kalau lera nani ngalong nong ikai nani ngalong engineer kami ka masuk di don kam kana preston bandon kajik berkat ka baskem kana dia ban ong bangala bangana preston na ka betaki kimeki pa na ka betaki yekesan na ka betaki Shillong kathau na ka betaki lawai kajing tre minat sayo khet ya ta uso jong kajing jong hamar om kaktin education is the future of our epic kajinang start kadai banyak berkat hagajin im jongi hot ni kum di konsumla ya kendu sipun kijine haganti ya jompi don sipun kijin choy andre kabakmat dai banbu ya gajin pule kakwat kathong pigi konsumla kindi okai yo soso gajin yo dai banbu bor ya gajin pule hakmat andre bun ha ikun semula aku kapan yang ini di sini lese bun di pendan kambakla lese hoi kumbang ketin kadang kapor ye baro andre ibun di pendan kam lese ya kita jin penlantai nama kum haka jupamta banyak ikut bun ni kampanan kam ya ki mobile phones haki jin le kai games ane ha kita kijin bom yahap let's say ha ke imlang salang banonra ya kata kijin job ha kajin im jompi kum kun semla kedai banom du mensim kedai bendon kata ka mensim ba kumno bendon kata ka mensim mentrestom ha kajin im jompi kum ba bertin never lose hope and confidence kum ki semla Pindai bandu jingkerman, pindai mantrang, haga jingpule pada pikwa Punjab haga no kathong. Family members of O. Benedict Rani, along with friends and relatives, organized a program celebrating the death anniversary of O.B. Rani on the 15th July. As a reminder, O.B. Rani was a pioneer of Riboy Area Welfare Association to RAWA, and he also established the Sati Raja Memorial Secondary School at Umsning Patarim. Present in the occasion includes Meryl Bonsaim, Emily Nongpo, Father Pius Shadab, Parish Priest Umsning Parish, Rocky Marwin, Headman to Umsning Proper, B. Carlos Karkongor, former Vice President to RAWA, Rocky Kalla, Chairman to Umsning Town Dorbar, Banisha Umba, Vice President to RAWA, students, ASHA workers and others. The memorial stone in memory of O.B. Rani was inaugurated at Raja Memorial Secondary School, and 2 women were presented with O.B. Rani Memorial Award who have brought glory to the region through sports, and a documentary movie on his life was also released on the celebration.
bangin yai buat mami. Hakim lang ka salang, hagabalang, hagiwe benta, kibalano senyang, hagabagi dinjat ki jongki, kiyai ne sirta, ki kentin ki bo melung sosotham ujukren, kabayedei bahana kabenta ki samla, bana kabenta ki mati ki babun ki jukren mau. Kabong kami samlah kemat jompi ba pintip shono ban pai. Don nuklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam. Ki kam ki babha ki ba iba benedik ila ino sedin jong i. Walada i im don syu ban ni. Mar kemat gimio syu ban ye kendu ban i ban ye pajut keti ban i ban ye rkhi ban ye sultanan. Tendai ki kam babha ki ba i ila ne ila ino syadin kibangi ngimla ban klet kisah 6 syirta kikam kiba ila ino syadin kajing asosiat kajong ibat kajing kesem kajong i kata ngimla ban tip dan rengi susu biang-biang nagi kentin kiba kikhun kajong i kikren nagi kam ge i ile ngi sutu ba ulong ukpa ulong uparlok ulong nong ai bensim ulong nong yalam ulong ai buj ai bor ya ki khun gi jung i ban penhe pensan nak akor ke borom mujing tebru teble ban ngi srokmen bani i bakum ukpa ula pendep ila ke jong ke kamram kat buda uble udang ibit ban bu i wasla jong ke perthai haying hasem ki kam ki jam kajing yalam kajing u yala kajing ying kasem ki khun ki sim ading kajing mat kajing i kajing khlat no kajing kong ru kham haswa kamlong ka besuk kajing ya lenti kajing i ngamar sin ban ong begini ki khun ki jong ki badan mentra kenthe bat sinrang kilayo sibun ki jing hikai ki bamenta ki yang kali kajing ki kejat ban penek pensa ya ki mati ki bai leseng la gede gene ke caka pengidan hang ni lagi wei ki penta ki pengidan bar ha gawe dei bat ka Ribhoi Area Welfare Association ka wei na ki NGO ki bala tri bha po ka them Ribhoi ngai le di roklamat sibun ki kam bani de kam bat ka ni ka seng ka IT le di na ka benta kumno ban sakri ha ga bede bat ki awareness ki ba fair nadu ki por barang penteri kam ki skim sorkar kum MG and RGA lagi ki awareness lagi ki social audit kiwi ki benta ki lagi bade bat ka khut ka suba lang ba ka Swachh Bharat nang ta ka total sanitation campaign bat kiwi ki bangi jui kendu na ka por ki contribution ki jing no senyang ki jong i leng ba jong ka rawa ki khot ki bi danang ni bat ngi ki bana keleng jong ka them Ribhoi ka wei ni ki lat ai kam ai jam nang tawa khamtam ban sakri na ka benta kani ka tham Ribhoi ka bi ki chungi begins with a dreamer. Haman ki jing pos new ki bakrao ki sedang nau nong pos new national maudem lakha lapun yu ka vision ka bau yo i ka jing pos new ka jong umi na laying ban wan hapo shnong sning ka jongi ban penurlong ye ka jing pos new ka jong bat ka mission ka ba usdang ban penlong yaka ha gani ka shnong ba i ka jongi ba obirani kum mga ong umdei shu tang urang ba jong gani ka shnong Henry nganong ipi ba udei uta u founder ubadon ya ka mission hagaban pun urlong ban sandur ya kani ka shnong sning beit ke jongi kumuwei na ki kriu perkhat ubalawan na pat kawei pat ka shnong na shnong shari bajengai ka jinya lenti ha ka jingem go jongu ban poi ha sning ban seng ya ka ying ka sem go jongu
ban penhe pensan ya ki khun ki kti ban sandur ya ka shnong be ka shnong umsning na jongi udai wei na ki reu perkhat ukrau perkhat lani utau khulur uban yalam nanti yangi kita ki longdin ki babut ya ki dinjat ki chong ba obirani kumutau nong seng nong bu kumutau krau perkhat jong kani ga shnong be ke jongi iladan shibun ki benta ki bakirpang bagani ga shnong umsning jongi kalong kumne gamba kalong kadai ha ki krau perkhat ki bau new rangba ulai timet bak mensim bagani ga shnong jongi kalong kumne ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga bai pai jonga ilit ms royce im idang long kumu secretary shnong jonga shnong umsning ba obirani hasnda senda ba ipai jonga kumu nong seng nong aibut ubai don rengkat ban sandur ya kalawe jonga shnong umsning ngakan mau ha kapor ka jinglong khna ka jonga ha bai pa jonga ilalong kumrang ba shnong jonga ni ka shnong umsning ha ka kapor ngimpat don riu teligi shnong ngidang don en riu teligi dong bar ka shnong bai ka jongi latip ya ka kum ka dorbar shnong umsning pelun haus nem khandai phupra hadu 8000 iwei bai pa jonga ilalong rang ba shnong ngakan mau kumno kini ki arngot ki shong ban perkhat teng ngasgo bilyaru ha ka jinglong khna ka jonga habangai I bakia shongkai lagade ha ying jongi lade ka ying jongi ba obirani namar kaya jan bat ka ying jongi teng dalamit laong ipa haying jonga barani kapor kalamit yangan nitbu no yapi barani yong ya babu lidbu siya mapi nga nangalapoy mga haying nansawan bu sa mga yapi siyaying jompi kia kren birya praramba naman na prengki kun bariddo de mga baju penbiang yaki hakabam kadi jomki habakut kajing slok kajongki syabakin ya prano bat ngakan mau thik pathik bakumno kini ki kraw perkhat ki ong ngine sandurno ya ka shnong ga jongi banseng hakatu ka por ya kani ga jaka latip kum kata ka old age pension old age home old age mercy home kini ki arbor kila perkhat badai ha ka jinglong rang ba shnong jong ipa ila ai sobha ya kani ga jaka sya ka ribhoy area welfare association syai ba obirani ba insdang ya kata ka old age mercy home kalayan lenti. So viewers, with that we've come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.